Rayon Sports yakomeje kubera abantu urujijo, abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bibajije ati iyi kipe yaba igeze ku maherezo yayo, inteko rusange yikubagaho amatora, yikubagaho amabwiriza akumira bamwe yemerera abandi kwiyamamaza, amategeko bazemeza batarayabona, abayobozi bazatora batariyamamaje, ibyo byose ntibikomeje kwibazwa. Ese ninde uzaboherereza uwo bazatora? Ese abanyamuryango nibo bafite uburenganzira kuri ikipe ya Rayon Sports ikunzwe n'abanyarwanda benshi? Abayiyoboye ntibemerewe gutora. Abenshi barimo kwibaza bati ese iby'uyu mupira ni umupira cyangwa hari ibindi biba biri inyuma abenshi badasobanukirwa? Rayon Sports kugeza ubu ngubu bigaragara mu bahoze bayiyobora bagiye bagaragara mu buyobozi bw'iyi kipe mu gihe cyashize, biragoye kugira ngo uzongere kubona uyigarutsemo, kuko bigaragara amategeko avuga yuko uwemeye gutora ari umuyobozi wa fan club, igihe yaba atabonetse akaza visi perezida umuhagarariye, kandi abenshi mu bahagarariye bagaragaye mu buyobozi bw'iyi kipe ya Rayon Sports bashobora kuba babarizwa mu ma fan club, ariko nta n'umwe uyobora fan club n'imwe. Ariko abantu bagakomeza kwibaza bati ese iyi kipe koko yaba abanyamuryango bayo aribo bifatira imyanzuro, cyangwa imyanzuro yindi yaba ifite aho ituruka? Kugeza ubu ngubu buri wese arimo kwibaza iby'iyi kipe byaba bigeze ku maherezo, aho Munyakazi Sadate wahoze ayobora ikipe akaza kweguzwa n'urwego rw'imiyoborere RGB yanditse ku rukuta rwe agira ati ibyo naharaniye byose bigezweho, ikipe izajya yitorerwa n'abahagarariye amafani club nk'uko nabiharaniye, ariko nshimye ko noneho ikipe igiye mu maboko ya ba nyirayo. Abenshi bakomeje kugenda bavuga amagambo atandukanye kuri ubu butumwa yacishe ku rukuta rwe rwa Twitter, bagira bati ibyo wadukoreye mu ikipe dore aho uyigejeje, none birangiye abanyamuryango batagifite uburenganzira bwo kwitorera umuyobozi, ahubwo ubwabo. Abenshi bakomeza bibaza ati ese Rayon Sports ikeneye umuyobozi w'ibitekerezo udafite amafaranga, cyangwa ikeneye umuyobozi ufite ibitekerezo n'amafaranga? Abenshi bakomeza kwibaza bati mureke dutegereze tuzarebe iby'iyi kipe iherezo ryayo. Ese koko iyi kipe ni iy'abande? Izayoborwa nande? Reka tubitege amaso. Bakal arasaba Ferwafa kumwishyuriza rutahizamu wa Rayon Sports wayikiniye, akabera rutahizamu wayitsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda, Jules Olimwengo, mbere y'uko ahabwa ITC. Nk'uko bigaragara mu ibaruwa Nkundanyirazo Aboubacar usanzwe ari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports FC, uyu mugabo yongeye gutakambira Ferwafa ko idakwiye kuzatanga ITC ya Jules Olimwengo mu gihe uyu rutahizamu atamwishyuye amafaranga amurimo. Mu mwaka wa 2019 nibwo rutahizamu Jules Olimwengo yatandukanye n'ikipe ya Rayon Sports FC kubera ko yari yatumweho n'ikipe yo mu Bushinwa ngo baganire, ariko byaje kurangira uyu musore batamushimye. Gusa kutagaragara mu Rwanda kwe bifitanye isano no gukina ku byangombwa by'ibihimbano byerekanaga ko afite umubyeyi w'umunyarwanda, nyamara atari koko, bituma atagaruka mu Rwanda kuko byari kumugiraho ingaruka mbi. Uyu rutahizamu nubwo atigeze agaruka mu Rwanda, ariko yajyanye ideni rya Nkundanyirazo Aboubacar ringana n'amafaranga 270,000 y'amafaranga y'u Rwanda, nyuma y'uko Aboubacar atishyuwe na Jules Olimwengo ahise yandikira ubuyobozi bwa Ferwafa nk'uwari umukoresha w'uyu mukinnyi, ariko bamuha uburenganzira bwo kujya gutanga ikirego cya Ferwafa kugira ngo abe ari urwo rwego rukemura iki kibazo. Aboubacar yandikiye Ferwafa tariki 15/2020 ayisaba ko bamwishyuza Jules Olimwengo nk'umukozi n'umuryango wayo, ariko kugeza ubu nta gisubizo iri shyirahamwe riratanga kuri uyu mugabo ufitiwe ideni. Ubundi ideni rya Olimwengo ryishyuzwa riteye rite tariki ya 7 Ukwakira 2019 nibwo Jules Olimwengo yagurijwe amafaranga 270,000 na Nkundanyirazo Aboubacar, kandi banagirana inyandiko igaragaza ko rutahizamu yakira amafaranga ndetse yemera ko azayakatwa ku mushahara we akishyurwa uyu wamugurije, n'ubwo iyi nyandiko igaragaza amasezerano aba bombi bagiranye yanditswe Ukwakira 2019, ariko amafaranga Olimwengo yayagurijwe muri Nzeri 2019. Aboubacar nyuma yo kwandikira Ferwafa ayisaba ko yamufasha kwishyuza Jules Olimwengo, ntacyo iri shyirahamwe ryigeze risubiza uyu mugabo kuva mu kwezi kwa Gicurasi. Ni nayo mpamvu yongeye kuyitakambira ayisaba ko itazabaha uyu rutahizamu ITC mbere y'uko imwishyura, kuko yamaze gusinyira ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya. Rwa buri kwezi ishyirwa hanze n'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru ku isi FIFA. Igihugu cy'u Rwanda kiri ku mwanya w'133 mu gihe urutonde ruheruka rwari ku mwanya w'132. U Rwanda rufite umwanya wa 37 muri Afurika. Ku rutonde rwasohotse kuri wa kane tariki ya 22 Ukwakira 2020, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikiri ku mwanya w'133 ku isi, mu gihe muri Afurika ruri ku mwanya wa 37 n'amanota 1089 ku rwego rwa Afurika. Ikipe ya Senegal iri imbere, ikaba ifite iya kabiri, ikaba iya 26 muri Afurika, mu gihe ku rwego rw'isi hayoboye Belgique na Portugal ya Cristiano Ronaldo bari ku mwanya wa 5 ku isi. Ubwongereza bwa Marcus Rashford
ni aba kane mu gihe Ubufaransa bwa Paul Pogba na Kylian Mbappe na Antoine Griezmann bari ku mwanya wa kabiri n'igikombe cy'isi baheruka gutwara. Argentina ya Lionel Messi ni iya munani kuri uru rutonde. Ibihugu 10 bya mbere ku isi: Ububiligi ubwa kabiri, Ubufaransa, Brazil ya gatatu, Ubwongereza bwa kane, Portugal ya gatanu, gatandatu Espagne, iya karindwi Uruguay, iya munani Argentine, iya cyenda Croatia, iya cumi Colombia. Ku mugabane wa Afurika, Senegal imaze igihe iyoboye ikaza imbere ya Tunisia na Algeria ya gatatu ibitse igikombe cya Afurika. Ghana ni iya gatandatu muri Afurika ikaba iya 48 ku rwego rw'isi, mu gihe Misiri iri ku mwanya 52, Cameroon ku 53, mu gihe Mali ari iya 56 ku rwego rwa Afurika, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagaze ku mwanya 59 ku isi. Uganda ni iya 76 ku isi. Dore ibihugu 10 bya mbere muri Afurika: Senegal ni iya mbere, iya kabiri ikaba Tunisia, iya gatatu Algeria, iya kane Nigeria, iya gatanu Maroc, iya gatandatu Ghana, iya karindwi Egypt, iya munani Cameroon, iya cyenda Mali, iya cumi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu karere ka Sekafa, Uganda inibitseho igikombe. Iyi ni iya mbere ikurikiwe na Sudani yo mu gihugu n'igihugu y'u Rwanda iri ku mwanya wa gatatu muri Sekafa, imbere ya Tanzania ya kane. Dore ko ibihugu muri Sekafa bihagaze: Uganda ni iya mbere, Sudani ikaba iya kabiri, u Rwanda rukaba urwa gatatu, Tanzania ikaba iya kane, iya gatanu ikaba Ethiopia, iya gatandatu ikaba Burundi, iya karindwi ikaba Sudani y'Amajyepfo, iya munani ikaba Djibouti, iya cyenda ikaba Somalia, iya nyuma ariyo Eritrea. Umutoza Zinedine Zidane utamerewe neza muri iyi minsi kubera ukuntu ari gutsindwa umusubirizo. Yaraye akereje abanyamakuru isaha yose nyuma yo gutsindirwa mu rugo ibitego 3-2 mu mukino ufungura UEFA Champions League. Uyu mutoza waherukaga gutsindwa na Cadiz muri La Liga yatsinzwe mu buryo bugayitse na Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine ibitego 3-2 bituma akererwa ikiganiro n'abanyamakuru, aho yakererewe isaha yose. Ubwo yageraga imbere y'abanyamakuru yababwiye ko ikipe ye nta cyizere ifite, ariyo mpamvu igice cya mbere yatsinzwe ibitego 3-0, ariko umukino wose igatsindwa ibitego 3-2. Yagize ati: twabuze icyizere cyo gutangira umukino turi hejuru mu gice cya mbere, sinabonye ikipe nashakaga kandi iryo ni ryo kosa ryanjye. Real Madrid igomba gusura Barcelona kuwa gatandatu muri La Liga, ariko izakina umukino itameze neza nyuma yo gutsindwa kabiri yikurikiranya. Gusa Zinedine Zidane yasezeranyije gushaka igisubizo. Yagize ati: ngomba gushaka igisubizo byatuma twongera gukomera tukagaruka mu bihe byiza by'intsinzi. Luka Modric yunganiye Zinedine Zidane ati: ntabwo turi ku rwego rw'iri rushanwa. Umutoza yatubwiye ko tugomba gusatira cyane biruseho, tugomba kuzamura urwego, dukeneye kunga ubumwe. Umukino ukurikira uje vuba kandi tugomba gukina neza. Turabura icyizere. Abajijwe niba Real Madrid yarananiwe gukora ibyo Zidane yababwiye, Modric yagize ati: dusa n'ababuze byose, ariko icyizere nicyo kintu cy'ingenzi. Uko imikino ya UEFA Champions League yagenze kuri uyu wa gatatu: Leipzig yanganyije na Lokomotiv Moscow, Bayern Munich itsinda Atletico ibitego 4-0, Real Madrid itsindwa na Shakhtar Donetsk ibitego 2-3, Inter Milan inganya na Borussia Mönchengladbach, Manchester City yari yatsinze Porto igitego kimwe, ibitego 3-1. Marseille Olympique Acos itsinda Marseille igitego 1-0, Ajax itsindwa na Liverpool igitego 1-0, Midtjylland itsindwa na Atalanta ibitego 4-0. Mikel Arteta yavuze ko ku cyemezo yafashe cyo gukura Ozil mu bakinnyi azakoresha muri Premier League, umutoza Mikel Arteta yatunguranye atangaza ko ntacyo umutima we umushinja ku mwanzuro wababaje benshi bafashe wo gukura muri iyi kipe izakina Premier League agakuramo Mesut Ozil wabaye kapiteni w'iyi kipe. Uyu mutoza yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo nyuma y'aho Mesut Ozil yari amaze gushyira hanze ubutumwa bunenga ikipe Arsenal kuba atari indahemuka. Arteta yavuze ko umutima we utekanye ndetse ko ntacyo yishinja ku mwanzuro wababaje benshi mu bakunzi ba Arsenal wo kudashyira Mesut Ozil mu bakinnyi 25 bazakinira Premier League y'uyu mwaka, kandi ari we mukinnyi uhembwa amafaranga menshi kurusha abandi muri iyi kipe. Yagize ati: buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Icyo navuga ni uko kiriya cyemezo ari icyemezo cy'umupira ndetse n'umutima wanjye uratuje kuko namubwiye ukuri. Urwego n'ibiganiro byanjye nawe ruri hejuru, kandi buri wese azi icyo yakwiye kwitega kuri buri mugenzi we. Afite amahirwe kimwe n'abandi bose. Mbabajwe nuko hari abakinnyi 3 batari ku rutonde kuko bidashimishije, ariko navuga ko naganiriye na buri wese kandi buri wese yarabyakiriye. Kuri Mesut Ozil mfite ibyo byiyumvo ko namubwiye uko mbubona nkigera muri iyi kipe. Ubwo Arteta yageraga muri Arsenal mu Kuboza 2019 yahaye Mesut Ozil umwanya uhagije wo gukina, cyane ko banakinanye, cyane ko yakinnye imikino 11 mbere y'uko Guma mu Rugo iza mu Bwongereza mu mikino igasubikwa nyuma yo kugaruka mu mikino mu Bwongereza muri Kamena uyu mwaka.
nta munota n'umwe Mesut Ozil arakina bitewe n'ibibazo bitandukanye yagiranye n'iyi kipe, aho ku isonga ari umwe mu bakinnyi rukumbi wanze kugabanya umushahara 12.5% ubuyobozi bwasabye abakinnyi. Icyakora Arteta yabwiye abanyamakuru ko atari cyo kibazo Ozil azize. Yagize ati mbabwije ukuri ninjye wafashe uwo mwanzuro, ninjye ugomba kumenya icyo buri mukinnyi ashoboye, ntaho bihuriye n'imyitwarire nko kwanga kugabanya umushahara nk'uko byavuzwe, ntabwo ari ukuri. Umwanzuro wanjye wo kunengwa ninjye ufata umwanzuro wo gutoranya ikipe nziza ifasha kwitwara neza mu marushanwa no gutsinda imikino. Mu rwego rwo kubigeraho namubwije ukuri we n'abandi bakinnyi mu rwego rwo kurengera inyungu z'ikipe. Ku munsi w'ejo Mesut Ozil yasohoye ibaruwa ivuga ko arakajwe cyane nuko yagerageje kwitangira ikipe Arsenal kuko bikwiriye ariko ntimubere imfura ikagera ubwo imwambura amahirwe yo gukina. Yagize ati ubu butumwa bukomeye bwo kwandikira abafana ba Arsenal, maze imyaka mike ishize nkinira, mbabajwe cyane no kuba ntashyizwe mu bakinnyi bagomba gukina Premier League kuva nakongera amasezerano 2018. Nabereye umwizerwa ikipe nkunda ya Arsenal, ariko mbabajwe nuko yo itabinkoreye. Icyo nabonye nuko ubudahemuka ari ikintu kigoye muri iyi minsi. Nakomeje kwihangana nizeye ko nzagaruka mu ikipe vuba, niyo mpamvu nakomeje guceceka. Mbere ya Guma mu rugo nari nishimiye gukorana neza n'umutoza wacu Arteta, twari tumeranye neza ndetse navuga ko n'imikinire yanjye yari ku rwego rwo hejuru, ariko ubu ibintu byahindutse, ntabwo nemerewe kongera gukinira Arsenal. Ni ikindi kintu navuga. Londres haracyari mu rugo, ndacyafite inshuti mu ikipe, ndacyafitanye umubano mwiza n'abafana. Uko byagenda kose nzakomeza kugerageza amahirwe yanjye kandi sinzemera ko umwaka wa munani muri Arsenal urangira nabi gutya. Ndabasezeranya ko uyu mwanzuro wanjye ukomeye utazigera uhinduka. Nzakomeza kwitoza cyane bishoboka kandi uko mbishoboye kose nkoreshe ijwi ryanjye namagana ubunyamaswa, mparanire ubutabera. Espoir yasinyishije Sadik Souley ukomoka muri Ghana ahita asigara mu bakinnyi 25 ikipe izakoresha.